Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun hanyo terap National Awakening Movement mendaksngi ka arpu pratari jemang arja arpusan kalalit bane kendo UCM ke KHADC uba shembor lang renja ban pensengau yau halor kimat jingdawa ki badang sateng bakaseng kala jidawa na district council working president keseng uba Thomas Pasa ulaong bakat kum ka RTI dalap baka district council kamjupan mi ikut kubor la dalat kam bat kamjupan long interview ru habat hap kam kumta ulapan sengau ho CM Bodi ban shim khiano ekani ban penmi yaki jing pentep hakikot kubor la dalat kam habo district council hakabedi baga jing siu tulop san hajar tingka yaki casual worker nakaliang uba Thomas ulaong bakani kalong ka jing penkhen yaka daily wages act bat ka penkhen ru yaka jing betha jong ka labor department ka badang shu penmi ha ubnai kala lingkot hakabedi baga jing sha khangno ka check gate hari boy uba Thomas ulabu jing kli yaka trade department bada kanu ka an la ai board banbu check gate Ulaong ru baka Trading by Non-Tribal Regulation Act Chija Khanai Spa San Pusau kamdei ka an ban penmi pisai ka District Council hendai ka ban perking ya ka khai ka pateng jong ubar jila khnang ba u khasi unyo kam hari la jong ulakan tu ya ka District Council balada ki penya ya gi check gate da ka ba ai hagi rushmet nikin penya hi ki de banya da kalenti ka ba shai dak ba pente pat ba hakilat pathai khobor khnang ba kanong ka jingmentoi ki samla wat kam omtang ban ai ya ki ba itho na sngojan kumbale da ka isi barim kaseng kala dawaru no CM ban pitbnya baginu kinu ki barjela ba thap tender ki de bandan ne ka trading license na po ka district council bat de ban weng yaki ada kimdan ne ki kot kisla khnang ma kinamla banyo ya ka kam khayi hapo ka jila Pemerintah kesini nak kalian kajongi ngina wanyo la pani kedu ya CM jo PHDC ba kerja bat kerja kedu jongi kumbang je keren nak puas kapal kini hiju baik kimat kijura ki wale se ki klem la ban ulong isi baru de mentang sini ra lai kili kimat ka kuat jong CM apa nukong ya awat ka RTI nang ni nak ka council bagi nang studio ini kindet sini beladak ini ke RTA ke bagiwat ada siapang kom tungkam tunjam ha ni apa diskonsep but kebabun hi ngila alap ba ko mengila alap haki por tiba ada kumbang ngila pentip isi berim kaju ngila alap yang mentaru itu di sistem di pattern di bemiswa di long lesi berhabat berkala di nakal yang ada diskonsep katum ki di bawah RTA Inalapa kadit council kamju perlait kot kumor ya kipus kibalait hang ni po council lalu kadit council kamju perlong kon khot examine po exam banya compete yakin kipus kibalan po council kipus kiba kadit council kaju penni itang notification banwa apa notice sebut kadit council kini tangi kipus kibadai ki magistrate ki under secretary ki accountant tang kita hi hendai ki mabun ha ki pos na kalian ka council kam jukhat ya kali ka basement but na kalian ka jongi nila terpak ya ICM ba nang siya khamat kino ki pos ki ba lat ngin soba ban pentip lembah kila kai khoba nang ta pada in court ki exam But aki kun samla ke jongi ki tibet berdesa banyo ile kam kinyo kang bangin kinti ta administrative efficiency jong ka council hi baro kawai ban apa ar pade ngiralap lembah ka RTI ba ka district council ka yati casual worker daily wages kasiu tulap san hajar terkasi benai kat ku berjawab ka RTI ba ngila ong pentip CCM Malaysia kani kadai ka jingpen khen dan ka daily wages act But kapan kain tu yang notification jangka labor department kabarang sepuluh Januari Januari. Kabar jadi ni betere hakat daily wages kita mensiu kita ki kador belabu dah kaan. Di isim ba kata kajing siu ngiti bi kajuk mentang. Hawat kajing keduk kam habya tu ni kadi Allah lesan hajar si benai betul kalong inhumane ni nong kemudian but kalau percaya kaan bat ni kepat ni siam baik Insoba banbut ya gador di bala nya la notify da sarkar habang issue ya ko tulok to gini di daily wages but nakalian ko jongingi kerpat ya
CM ba in penbek yang kini ki junduna ba let's say hakane ka thuk ka menta ya ka ik ba ni klem la man ulong ba isi barim ngin la ulong menta isi ba kamai menta ba ni khu lenti ba kane ka kam kan step akan kerja bel forest gate nanti kita cek gate ke ba council gabu katkum ka RCI ke ba yo ngitip ba PHDC kanan arpu santeli tang ki forest gate arpu santeli jika ba khandra uteli ki tang hari mai tena kali ngajongi katkum ka jubab RCI niyo ba kini ki cek gate kila banlum ya ukhajna tang nakimar khlap tena kali ngajongi ngila pentip ya isian ba tumal arab nomaki media report repair makini ki cek gate omdai ba kilum tang na kimar cloud kilum mat kimar bam market bam kimar factory na dong sinong kilum bai kaba wanra pare ka jing kiudor kimar kimata kiba upai ba upun dengkang te ka mamut pada mano masih kini ka bai sil upai ba ipen kiai upai ba kena kalian ga jong ngila ong ye CM bain sumha in pa ka direction ka ba strict ba sia kini ki ba don kini ki ba kim sumha ban ada to the purpose of the game bandum nanglo nama kanum dan kajing kata sini satai but ni kermen pada kalian jong di CM insa singkia yang ni benta ka benta ka ba bade bagi check gate du ni la ong ba hoi ka trade department ka don ka bugit and then ni pun pa ko kajing sulung ba dakanu ka ruka dakanu ka ai laibor ya ka trade department ban bo check gate Piga trading by non-tribal regulation 1954 kadai ka regulation ban perking ya ka khai ka pateng omdai ban sinagi ban lumpisa na khai ka pateng jadi ban suthu hai ni tu mangala jukran na ko jna ko ka trading by non-tribal regulation 1954 kamdai ka regulation ban penmipisa ban pendrospa ya ka council kadai ka regulation ban perking ya khai ka pateng jong bar jela kenapa khasi tribal kunyo bala hari la jong dan kalian ngajong ini la bu ta jing siam ba dakano ka ai dakano balenti ba ka trade department ko ngi ba ar pada bade ba ka trade department ngi la dong ba katum ka jing kren jong iem jong trade lo kumbang yo il ba ki media report ka bade ba ke git ang ke ba ribhoi ka ba ja ka jing ka ja la ong ba ya ka ti ka git le sila outsource sekidu simet but dakano lukam outsource ki issue code application kini ki isi di barem issue code application dan kalian ngajongi ya hoy kadai kading start do isi kini departmental le kin code brew le ban punya gate kata kadang kading start do isi dakano kan nanti yo nong ba dar bor ba nginum tukar kata hendai kalian ngajongi ong yai CM ban lada pihak ai ban punya de simet di gate Soma hot dah open tender kepada transparan lembah kaji penik suat kita kebon hot di bidding process di pendet di bidding process baru kan bah tadi kan lo kawin di kilat kali ini kata temporary income yang kita samla di jongi om deh ban suai tang itu tang giba ni sojan mah kumulale ini isi berem yang ni kermen bahkan dia kan sami ke kebon ke mana kalian kan council ngin up ni nanti kata live pada kadai ya kan notification kawa kasokar jela kala penni ho ada kacat kani kabde cuba mah hakipol gladat ni kani kasokar jela nama ka DC department kala penni kan notification ajar katsan bat kala hak segi tenat trikam sorkar pedeng baro bat ko onggum ni kilo no bar jela ubat tap tendar ban khai ban patek don kam ya katit license habat tap tendar nila penpam hakipor gladat kani kalau babakna kabayal ba berwarna kasih mensal bat nila ong kepentang menungkap balai ke DC department kawan tuklar ya kakam juga council laga dan kampan pemi kanu notification hak bade bateri kadai banwan na ka council hi kenapa kanung dan kata kaji sojo bakala jung buat balang kaptam teng ini basyong akan di central department mah teka baar pada kalian menjomi nila ong wa ke district council kariban penduk ya kenika notification aja kaca kariban penduk ban dewan pelong mandatory ba unu beri
uba apply ki tender udi bandan ru ya kawai ke dokumen ki yo ka trading license na pokok council kadang ka argumen bangila arwi bat ki isi gimana yung ba ban apply ka tender is not a trade ka argumen na ka jongi ka end result ri ban khai ke ka end result ri ban khai lado yo ya ka tender un khai but let's say lada ula yo ya ka tender khati yo undon ni kata ka jumut pada ngan la ban challenge dan ngam yo ya ka trade license tu ka la ban challenge apa ka yung syari ting yung ban simplify ban pensuk ban pentai ban num kumar jumut kino ki bar jala ki tender kidai bandon ya ka trading license apa ka district council but lada kimdan ya ka bidding document joki dei ban reject bakin mla ban proceed sakamat ban yo ya ka kam khai han ni ka jala ka